Kardom Karbing Long Life kelang ratun tuan pinitum Karbing Long Life timpen non manil tum ke do bangke manja terang rong amekar iritum ka ching honai ninge chi thenai arjia bolon ke do most dashing handsome alang ke superman na nang nak alang long sipini nil tum Karbing Long Life pen waing lo just met bangke alang li non hejong Assam Gaurav Labangso Award 2025 ili karbi ke thek kere jaise met log charli ahin ke thek kere kapre ka feel long ke thek dona joine pini alang li phaseta me nong ege pajir phanchi sik chedang pon bomlo asila bangso alam chotkali alang li ke thek asondu o pen alang li coaching centers taming pupon la pen somar tum phan career puthak kosonsi mena phanche establish unangji ma lahai guidance puthak same alang li deng pon bom mang bomlo pen alang li ke thek asondu ko joini si penangana dim ke alang li phanda ka chini bang dolo pen ilituma karbia khai phanke si nong me ke wan pi la pen karbia ri soi jang tum phan jasemet ke charli na thu labang so kate ang pirbia na thu alang li sitame ke na ke ja pon bang phulo la se aprang si nang li phan Karbing Long Life ahin pen nang li phan akiru pi pajir lo nang li labang so nong e litum karbia khai phan wan pi thek pot la se nang li hin pen le nang li life stories aputhak nang je thano ning na okay kardom Churlo Karbing Long Life a news channel tum dang nili hem an nang humri pot ninga klong pen churlo and Karbing Long arat la Karbing Long Life kilang arat manda kado kawe pen nili hin pen kardom bajir la kardom nili tumarong la bangke nili hem la bangke kanya terona rong amprong thilu honda amlukhi hedi da lo he nilipo manja si do bom hendi nilipo amen lage hemari teron pen ke nilipa amen lage kache terang pi nili bong arloso banghini pen ke pinso so bangke nili ninot vet he nili netwet nili bong amen lage lirbon teron pi pen ke nili ni amen lage rosmi teron pi la da alang litum ko anan si charli lo non hala nili bong bangke la non jorhat se do hai non alang ophthalmic nursing assistant so a course charli bom hana Chandra Baba Eyes Hospital non se charli bom pen ke nili ni ke hem se do bom charli bangke patang tedat la la nili story kosonsi journeys education na bang konasi nang li schooling ke cheng ma pen college konasi okay nili school ling bangke ladak manja little flower school hadi dak pen se class 10 chipa pass lo pen ke class 12 bangke dak Rongkhelan Don Bosco hadi Rongkhelan Don Bosco science stream pen se chipa pass iklo pen ke la pass det pen amad nili Rajasthan hadi Rajasthan Mewar University long se hodak se nili degree bank ke hodak pen se an lo hai BSc MLT pen se chipa pass lo hai so puthak sabunang thanun ta pen ke BSc MLT apa tak BSc MLT ke la laboratory side nat hai la so side nat pen ke apart from that nili la master ke inke microbiology na sikam master abang ko son microbiology bang ke la mane nili tum la disease samukha hai di jeni ka non identify nang po disease samukha bacteria amukha fungi la hai amukha lo microbiology lang discuss de da bacterial microbiology bacterial do fungus do jidi kaprek ala disease samukha find out nang po hedi la so course bang sinili chari pon bom hai pen ke non nili PhD bang ke da Sarda University Greater Noida hedi ada pen se PhD in life science da pen se chari bom tang telang non headlang se tang telang hedi la non ke ni educational line bang ke lan la tela coaching center puthang coaching center bang ke hadi mane ne alam bang ke laso ke mang ke non head dong pen kali lage aprang nili la schooling charlie hot ben si ke mang do isi ke mang thet na the nili hula so ke charlie hin bang sab so ka siksak doik nili
tuition ki dun long le pen dang lok pen ke school hem fee ki pilong le pen dang lok pen dang an ka sik sak do la si hula so pen nili mane ki matha do je nili mo mesen pen nila ka charli undun ba mesen me at pen methang charge up thek lo bute methang karbi society to fan ke charli hin japonji pen ke unan ke raponji busi ke mang hula so pen ke mang non mane execute bomb lah process dam bomb lah la si inge pen apart from that nili la non carbiari so jang non nili da coaching center ingpu pen da free cp nili hai student non arju selo pane sar poisa neng bo puta nang arju lo hai anta nili bang nang ne lage nang tum chari pa men non nang tum success lo te ni da free of course sikai sida ne nang ne nang ne dili da pura la da more than 50 plus student to da inge not only 50 da coaching center long mangke nili da dila higher secondary school long da visit dam ne career guidance ki pidam hai so mat osmar tum than chitong chingki chithan mat alang tum ta maths science sabse ka siksak do pamat hai nili ning mathala chok dak ta ente nili saturday sunday ke approach people ase hodak ta thanam dam hodak ta 40 50 student hodak ta ni aki joy lo dak paisa hang helo hai paisa nang ni bela mane ni tum carbiari so jang tum thek nang ji pu ki mathala hola so pen ki mathala la si non e prang wang ta claim bom lang pelo inge non da athe isi ki matha do hai di non carbing long da ane non ke charli hin banging thurwek nai pu kemang do non carbing long east and west carbing long da me non ase bori pi bom la nili process dam bom non la ke non dum local area si thanchot mate di non lo hai bang local area long si sonang nak la hai most da ni bang ke ni mane ke thanji bang ke whole carbing long si la east carbing long west carbing long si thanji fan si ni bori la si nili online platform pen si thanji piat hai non nili online gazette hai phan bori bom la hai ke non la online gazette la khan sar son hai non la youtube hai youtube pen sin ke math science sab din class 12 hona physics chemistry hai ke sung do la si la tum handa thanik pa pen ke la competitive exam do la competitive exam ta UPSC APSC thuman tha nili adhek la current affair hai bang ke than pon po pusi ke matha da nili youtube channel long pen ta ki joy long mane alang tum chari long pon po pusi ka bor ido he non la si pining ayar mang execute po la so mane propine bang ke nili ke mang bang ke all carbing athe non nili bendang lok la prang nili ka chari hod financial hai ki viga join tuition hai along le do mate di so la hula so pen ke matha non nili la methang non nili son thak ta kaprek pine dum ta financial weakness hai do ta thek mate di so financial weakness tum ke tuition along le ta thek po di ta la si la hai join ke matha non nili la youtube channel long youtube channel do la education na hai la math and science inge class science student want physics chemistry la hai syllabus hai than pon bo hai ke alang non lo ma kai ke kado ka bilong ta android phone ke dolap side la se alang tum tuition chari long le mane financial siksak do chat plate lang li tum ni channel pe na ki joy pen chari long pom mate de la so kemang do non sinili papleng han sinon bori bom ko son non de nang li ke than ateng itu non nali long ke bang student atum ke bang penang li ke than pen ko son lo ke mane future ko son lo thek dam long future bang ke mesen kado ka wete hadi ni alang li tum da kamang penaning penangan arong lo he alang li tum nang chi than school hame buji dun de da titi budan ha than hai school ham ke mone student la pe ne do ta pene buji dun de da putita do lason sob mati gale lo he ande not bahane buji dun de da titi da do mate di mane bang ka explain long non ni li long wang bete ke ni li arleng alam pen se thandak titi mate enke lason calculation mate lason po maths long ta me science long ta me ame science in ta make up mane bujai dak titi mai di gila tumbang buji da prang de la se aneng arong pik ka to ka beta student to manta aning arong pros ide komentu ben sila so journey start lo so mardom hana kid joy pen free of course student atum han career build up putra education guidance na liko son mentu ben sige career guidance lage 2022 ben sikle 2022 career guidance ahin biang ke but la coaching ba bangela 2020 last week lom si la December la sonom si
ke claim la bang ke Solo ahem pi ni ke dok son. ahem ke fast bang ke aprang la ahem bang ke la son methang si la chiri pon bom la bands dex ahem ta methang si la sap bene pen pe se di la son chenam pon che non coaching center mane pudet la dak la not only ani smart han ki than chot kali dak drawing competition hai ta bb ni coaching center la asi penangan kala dak manja student tum nang participate dun arleng tum ta ni participate ta bb drawing competition hai ta bb ni lilo dak free lo mane welcome yalla education ke free lo Solo sarpi sabura tum support ke sir pura support mane fully support la 100% 100 plus la mane support hai mane nili ke claim ke dam long mane badha nang kori dunde Solo mane are you satisfied with your mane that teron hem hang theke are you satisfied? Yeah, definitely, of course. No doubt lage doubt se avilo lage I'm very much happy and mane pila parents support hai di inge parent support is very important di mane long hai di la si nili hem paipo tame kado kawita nang support nili phan mane hai ke claim ke dam long tame hai nili lason claim ji lapu claim ji buda nang support kado kawita koson lo jirpo life along jirpi hedi life kado kawita nang support lo nili phanta hai hedi ni journey long tame nang support on dek mane nili ta sabso financial week do hai hot pen jirpo tum phan basik sakta do basik sakta do san anta jirpo tum ta nang rap Solo angtan ke chari dam hut ko pene aki sung pilang tan kisung mane ati mahada ke competitive pick mane dak lom student son kali di pena ko guardians atom ta strong pick hap na tum ke angtan ke sami lan backward district pen kidun ko pilo nali mane kachetek dam differences ke la hello mane hodak bang ke charlie bang ke di mane non ahoglam bade je thanda na hai ni tom carbing long ke only BAMA tuan vet mate di kali mesen hai la so course ta mesen hai none BAMA ta mesen hai bon se ta non lo makai ke ekta isi mane sob professional life side mate non kaprek engineering dat me kaprek line do mate medical long ta me line do non nangli hoglam pala journalism tado course hai do hai ta hai di asi mane la course kaprek course do da hai non nil tum carbing long ke la course bang e akabe si non BSc agriculture da ave de BSc mane forestry ka chari dim ta ave carbing long ke de la pinangan kasik sak do hai la si la non karbi mane lahai lo differences ke ili tumari so tum ke isi train na sonse dam jui thi komami jong si competitive exam undono te la so feel si lut lap thi komami jong si restaurant khuli lo pete la sonse restaurant khuli lap thi mami jong si kopi polo la so hormu ba because la tum ke mane mission hai ne heno bope hanta proper guidance ave that pa proper guidance hedi non methang future hedi ekta confusion long si do koklo ni tom confusion jon ohola success lo bete lason si success doni bon boya si matha koklo so mane lason chi find ji bulete methang copy ma interested hedi la so ateng si ili interested ahin pen claim pa me dam pa me bete 100% methang ana por chi pil bete hedi ajat asai tame chun mami jong si youtuber man lo bote anu tinda youtuber chon pro di la so a trend ma tum karbi society long thek long jasmet ke kosono sorlo pinso competitive hin kosono che thek dam long mane ili tuma society long alu su tum da kwansi mane kangchulo education hi mane pilo non ke binangan gacharli ke thexer ta do hai risoi jang na ke thexer do lo non nangli amet ningje la youtuber hin ta isi career option do hai mane heno pupe meo la ta mane claim anta ninga klong ben claim nai anta ini half si la pu dam chot half journey ke heno mane de mane if nangli la youtube pen da mane journey pa me bulate mesen non penangan youtuber tum ta famous youtuber do assistant chala
ni ta ho di dimpu asam ben dimpu ta la mai famous ide lo mate la si isi live vlogging ta youtuber ben ta meo la career meo la ta henon ni career option ke option bo fit arleng tu mang ke la whether la so la si methang lifelong proper methang career lo ma pula bang confuse lang bon ta ni puteng te he I'm not saying that they are being bad but I'm just saying that lang tum mane di proper pini ke kalibon ta do hai non Karbing Long ta pinang mission youtuber do la si kado kavita video lang don nilita di koson il dum ke Karbing Long ke di education quality lang dam lo pote il dum ke government school ke chethan si job lo pote private school ke koan si mane smart bhan mane okol mane fees aphana machine si input chot ma education quality hokpat il tum private school long ta dolo kali quality education mane private long da do hai ave be future do government long da both the same lo hai but facilities ke onge government long anda muni tum utilize tek thelang la sor mo ban tum arleng tum mai ka do utilize tek thelang athe why it's starting pen root pen mang joi pa hai mane parents take parents guidance ke kinang sot without proper parents guidance the parents tum chekiar ye pulote hade la government is student tumbang hasap so kasik sak dokok titi people lo athe nang lilang tha private long pulote nang example and that pahade nang Don Bosco rong khilan Don Bosco ni medhang ni higher secondary school idam kasuti school kasuti pen school nang thon don hot ko ane parents tum chepaduk pen ke la kache pega towards ave traffic police ti donang kok titi andi kali magala exactly am I right so lahal ekta curious the parents tum di mane so pene asmar do man hendi la anu curious je asmar do hana che thonun pa tiffin haida nang lo don je di lahai jo private long mangke non lang government long mang lang tha parents tum idam kalilo tiffin dalo don ne dak dola lasi dahai ta kasik sak ta parents tum ta chikyar chatne ahok lamba ili kabe sai de ahok lamba ili kiduk da so mane gari bene thonon elo anta ekeng pen tame ahot pen cycle bena do man non lam ke di cycle pen na thonon son te class 10 till class 10 an ki care pik nai non nitomangi lason chikyar don long le de okalang lo mane hajira lason chongda tunda do hai parents tum he de financial kabe joni anta isi kasik sak lo hela ta ili Karbing Long kasik sak lo he but apart from that asmar pathegi plote la asmar do handa la government whether is government or private mane hedi mane chelang pamika nai mane hedi na school MP lo nang than ke la ta details pura thoroughly details nai kalite plote asmar school don ne ta chelang no nai di non school hamda visit am nai mane visit am no asmar ko son ma chari bom ko son si pine bom la ta details ene na apor genre hedi la ili government pene parents samta government school nga chari parents samta chen query pick lopote the best ke la government school hello I prefer government school ni in future also mane ni pini blote hedi in future but ni government school si pini deni pia the best ke government la government school but it depend on parents parents and the student also teacher tum wang with that buge ningje je hai anta if parents strict below the parents teacher da wang vek polake it depend on the parents because akhelo wrong nam the teacher tum nam de jate ti mate di son do hai because parents tum ne jung ki matha hai ne teacher do na blame le hai de but parents tum curious all oblote ekdam inquiry ver lobote definitely la teacher tum da wang vek polake na hok pen tamelo wang vek po la sila bang main role ke parents lo la lang tum hedi la main role parents lo la si kado ka la parents hana tuning rilo osmar chepathagi pulote parents the big role lo la ilitum langdam na education alam si chethan nam nang ko 95% difugop school along difugop boys school long ke 95% bang hem ke chubi do naw somar si ilo chari do lapen even rang ni hang school long thalo pulote api putum somar ke nangji piso somi en po somar nangji po somar do po enut bahini dolo pulote enke
bang hem chu bidun po la so bang hem chu bidun na son si non da ilitum pu parla mali di cholang rem det konane ke osomar doman ke thenge chok pen cheng log di penangan la so ilitum society long non nang du tang lo polote ilitum kidum muchot ke plang muchot tongke bang somar chu bi pon po angke exploiter ret la ke hin ben mang ke education phan ke akheno son si thek pon long sinal ni hin ben pi ala somar ka chubi pon bandi mane somar pini that pen pe bang ham chubi dun ka te bang handi son bang ke un bate parents tum se alert don nahi lage hadi mane parents tum alert away plote la so hin bang penang student tum kana hok dokok te mane kana hok in the sense like mane bang ham ke dodun ke mithang parents epo pa teng e kalilo ke lake nile hadi ninge dat naing hong da thege pun pini di anta sob bade kali he but some mane ing hon lo he but anta hem pai po teng e kalilo mate di la si nang li charli no puta bang nang than thelo lai ke hadi ning hang de charli no bang ke bang mithang family chun bang chun nang po hem hai sap halor nang po lai bibinen di ini tu mar judun long mane la nogong chubidun nane akhelu chubidun po asomar api ana chingthum nam de po api ke bang asu chiplang non de ti la sondan dudu la sele ilitum la education na hin jasemet guardian tum pen ko sona bidi pen ilitum la society phan education la bang so awareness aputha ko son se ilitum claim ponun po non ala mang ilitum chi pudet mangke dugwa ko masi hajira chongdan nang ko masi suma phan chupar popori ne det posi bang hem chubidun nang ko lo pulote non ke education la hin basic right ke don ke dolab lo education ta free of books ta ke joy lo pulote school fee ane lo la ana ke jo pidera pita sarkar pidera pita ilitum society mangke ilitum karbia khed mangi duk pik po masi bang hem chubidun non da ilitum langdam ta don tin da difuge bang hem somar si chubipon like parents on lo hai especially la parents on lo hai la bank non nang li hoglam pot ni 2020 ni 22 den wan aning kan let similar rong hang pi la son ke phonang kok lo di la hai amukha chi thanda mi plate ilitum parents lo men ke parents tum so ili lai chini naing di mithang also pini lo plate hedi ekta alert lo hedi mane mithang ke duk bok lo ahok lo ha duk somar anta pini that pena phila somar dhana son chubidun kok bangke mane aso culture bangke pavede son te pia pavede son te mission po athe non ke government tum tha pinang an mission school ta pilo anta athek long ke do hai inglong lom ke halloween ta do hai the school hai matha anta laso hen bang pinang an parents tum laso kimatha barsik pen la somar dohan kibidun bangke so culture bangke pavede sonte pia hande mane ington asonte inke mithang pima la education hin tame school alang to mangke school bachali dunang si pusi ki bidun dun lomati bon suta hoda ke ko sono ne ko pilone chichini donde mate asi lahain bang ington asonte dak mithang do cholong jun avede tame mithang dak pen hem pen si pandun pacharli te chogibon inte ilitum society la ke plang muchot ka society tum ta la ilitum khei pansi exploiter ret di ke duk det pamane ke la exploiter ret la suputak na le pilo puji ne kala kapia la lo mane ke plang atum jasemet lang rom mane amena sai ke lang ni tum da claim ponun mate hemgar kok punon mate gari ke van punon sitame lahai somar chu biponte lahai phan loksi ke matha la sonse ilitum thek ponlo la se la son lo bole de ilitum society phan imena hi jansi lage chi phalang no bong ne ga dok wat ke
lason ke kali hai ande kadok mat ke mane lason peni ke kali adek tung ke kasik sakta do kok titi adek tung employ mane de job claim bom ma parents apinan so da job claim bom pa samar halang bang we lason da do kok titi hade don di fulam da do hai ton henone hai la biko answer bon sita la bang mane hula so peni bang ke peni lo hai la anta la soma la chubi vek phanta la lang mane mithang somar son lang pon pa me mane education hin tapi pa make up te la bang ke isi mesen lo ekta hola so handa future mesen po inga lang dak hem kabujita la dak mesen po lo la halo positive lo mane hedi mane hola handa lang pon pa me nang po henon athe because ekta help lo mate di non alang tum bahani ke employ le di mane government tamin nane te claim bom lo inko samar lang nang batin ke la handa help dun lo mate di ke help lo mane money is not important de ma lang hal asumar lang pilo ta hem hai lang lo hemar kok lo ekta help lo man de cherap lo mate de munit ke ake joy ke kali lo mate de itum la solam je than nang ko ka thepi bang ke la so incident ke dupik lo sumila rang hang pi ke lage ekdam jita jakta sabut lo di la peneli tuma khai long mata do lo ke thengke chok pen cheng lok penangan news long stame social media long iltum thek pon iltum penangan la education alam je than pulte ilitum non asam gorop la bang so award 2025 aputhak ko son bensi nangli men mang klangon rok journey ban okay lang klang non rok mane inda lam nili la penangan career guidance bang pitam dam na coaching da dole he la ke la bang ke methang pine bom la he apart from that na career guidance bang penangan school visit lo lang fair area ta visit sigyong lo pen ke non east carbing long nat la dolamara side nat visit bom lo he pen ke la tum career hin hedi non class 10 12 pass da de copy a course enang jima la hai hin mane thanam dam hai athe hola so ni tum ni li chari bom hot la hai guidance bang long le di claim le de la pu claim ning la so course en de la chiman po la so course en de la chiman po hola so kachini ni ajok ni lita correct ta chok le he non mang ke la pa parjat la po non mang ke chen non thak de po hola so lasun ka cherget to kok ti he asin non la ni non upcoming generation man ke nili hin ben mang ke penang an bor itika in karbing long ke mane osmar to man ke hin hedi penang an than kang ta than po non than bom lo already di asi unane claim tikang po pen ke la coaching hen ta claim bom po at least ni tum society han ni 1 hour 2 hour apor chipi ke thang lo sabe mate non ni coaching hen ta me ni lana por nang ni me 3 hours ve jimate one day ke 24 hours de so one day 24 hours sang bong nang li asap so 2-3 hours apor society han apor chipi lo te thang lo sabe mate non nang career guidance pidam system me da 1-2 hours si lecture choji na kapre ke me thang asai ta cheklem me kapre la se aso hen bang society han ta cheklem pi nai pela me thang karbing long society me sen nang ji bulute la hai ta ekta si step lo hai mane non la lo non ni ekta request lo hai karbing long youth tum han hai karbi research jang ke texture sector ni pen da texture double triple do lang doctor man da do lo engineer ke man da do lo la ton isi request bang ke ahok alam pat alang li tum ta apor ave hai apor ave ta thek ji ba apor dot ponse ta mithang karbi society han at least for 2 hours 3 hours na apor chipi sonte mithang society ke me fan hai education hin ta me penina ne lo thandam ba free pen hai thang loss ave mati lage thang loss mithang energy ta mithang si thek to thoje nang li bang han than si ta mithang si thek to thot mati de la tan da le nang nang pon nang da benefit both side benefit lo mati lage la so hin bang ekta request lo mane at least nang tum area lo mane society long mane એટલે student tum doi bene financial weakness tum doi financial kavi tum da doi hla tum phan nangli kemisen atwar lo hela education hen free pen money ke thek thelo to match to me science to me rabdun no bate thang loss kya ve lage loss se ave lage la so hen bang mane request kang tong he research jang tum han de apor chipi pen free nangli ning hang lo helan mang kyan ta un bote free pen financial weakness to free pen pidar son de message pon pela non nili da ning arong pik nili thang loss chima ta the ne 50-60 student han thande ta thang loss chima ta the athe because me thang society han je claim pilo mate di exactly la thang loss ave la hai ke asi ning se karong tu nang po mane min tham long lo opportunity la se request la ahok lo la si langli alam kar julong pen nili tum ta mi thur progon pin la ilitum apor ke dam bom di
por ke dam bom la sing ke non generation ke ekdom fast pick nang li analu me ke jang lote pirthe ko pitong ke charting one la so hormone da nang li ting ni dun labji patai sibang nang li school dun de patai sibang nang li class ki dun de enta classroom long pitong thane ili tu mang hudun lab ti na si non pirthe ke first pick competitive lase umpen ilitum kaching hon binong alang likening je ason ilitum thek muchot plang muchot atum schools tame adopt that me mati di school student kwan si dopo si school na tum un polote tangka maha ke do tum ke adopt dun ra unan ke free coaching ke pidun pen chenglo guidance ke pidun pen chenglo la por at least pama alang lik puson 2 hours la se litum chali dun nei alang li son la se arleng thi tum da do mla tum do em tum da do pek la se alang litum pen sta me school adopt me di kalima kalang de arong sta me cc arong ge alang litum sta me adopt pon me di kiduk nai arong punon ko son si jasame education ahin di at least 2 hours the support chip alang litan che maintain ponsote se la so join si alang le la so ka bor i join si pini asam gorop same alang li phan pang thek pon lo la pen na bang so itum society phan la ke nong me na wan pilo la se penang na lam che than lo ange in future bang pilo planning in future bang ke ne planning bang ke hadi non aholam ba karbing long Tonwas council hantai si chuning nang kok la hede chuning nang kok po mane non itum karbing long da hedi la AC Mesa National University do sante non nang leda Difu campus university la silchar board la hedi la dolo non anta karbing long da me la son board do sante apart from that da Charlie non da ke BSc botany to geology hai dolo hedi BSc chemistry la hai dolo hai but non ke advance ho mate di non ke advance side de la si non itum karbing long tame BSc la corporate professional course ha university do son institute do son te me pick pon itum karbing long phan ke me sen po pya le athe non nang le dak Difu medical college long tame choklem nin ta dak kachari do mate di paramedical song da radiology do laboratory do de pen ke pharmacist do la ka Charlie institute do nang polo inge pen ke BSc agriculture BSc forestry hedi lai kapre ka Charlie institute do pote intang karbing student youth tumke ekta mission po pala nili la si chuning rila hai karbing long Tonwas council hanta la ili tumge thekdam long lo ITI da full pledged kali join si Ladakh pe na diploma ke angtan ke kamang we dati non da medical college da full pledged kali la son nak thak si ili tum dak mang ke gov college ke dota la kai ke mata dharna ke don si la hai lo education la hai chilang nai ni tum hai de la hai chilang pamika nai non nili akha do hai ke hai Dr. Tuliram Rohang sar hanta akha do alang li claim tekai la hai hen ta hai nili non alang li tame penangan peni hai development amokha hai ta alang li penangan karbing long nang wan pilo di penangan la karbing long arat dom kapek penil la hai charap na council tum penil si la so hin tame alang li la education him tame claim ji pusining thelo alang li hanta holo ili tum education jong si labang so apir the atomon jong si da create pon pe polote ili tum society apyong papi ong son si ili tum che thek pon long ji la pen boreng ang hoi mangi council masawe raja kong bina pol laga nutin pam pador ne lo la dagle aru le industry nang bi pusita me angtan chong dat nam ke nam vek pu sumar tum ke si nonanda pu parlam li maximum ari soi jang tum ke mane UP Bihar nane Delhi Bangalore si chong dat nam samela education na hin yong si ili tum tam pen alang li pu son kaprek di Ladakh nang bi pon lo pulte education na hin jong si course jong si nang bi pon lo pulote Ladakh pen sita me ili tum society bang ke ansu research jang tum paprang pon po non ge pu parlam li kuki ke masawe na minority di ke puparlam lita kuki tumbi posi na hok Delhi le dam da officer do bureaucrat do na hok le dam da tel tum kar bi tum ke Delhi ka lo Guwahati ta chiridam sum krung jimon kar bi officer ma me do ma
jo la so hormu bang dokok la si la so hormu bang yong si itun paprang nai te pen alang li litum ka ching hon binong kaning ji la bang so alam putak jong si litum non ke chari bom CM lo Dr. Turam rong hang alang li jong si education ahin jong si alang li porchi pi pon pa me litum society phan jong si matha pon pote morni si chikir la vek ji apor do lang di apor dolang chikirla vek po if la so apene bang implement bolete hai non nang li ini pudam det po hai la comprise biogas hadi no si pilo CBG bola hai ko plantation non Ambani la salam dan ning det pa Ambani dak pena comprise biogas po plantation klemi po madede non dak carbing long fancy kipanong madede la dak si klemi po madede non dak carbing long yields tum kan job long nun pa non technical ke tol pideta thek pa hai anta technical bang ko mal bang kan long che sap mon itu ko athe people lo athe non dak university hai kabe join lo non la technical course hai kabe non dak bc ko job kiloing ke bc agriculture bc forestry ainge bc horticulture ainge bc chemical engineer la hai tum se sakri long po bon se tanan carbing long ke la hai course ka be holo nang li pu alam te athiman dak CCI punot Cement Corporation of India elitum 1975 si dak na establish lo di angke ladak ilitum lang nam lo ne dak technical do anke UP Bihar pen side ilitum ke dak labor srinian da ilitum kar biatum ke even Assamese society tum dak mange kadure thetan ha lagi iltum dak ta Assam Rifle di dak anole long lenang chirai lo dak training center do lo te ilitum ke charlie hin ason defense long da do mat ya course di lai ka vidya jon si itum ke kota long de tile la sempe nang li pu la dak tang jong si Ambani tum nang bi pu na arule nang bi pu sidame arule hormu nang bi pu sidame ilitum ke charlie na tu bang si a course na si ilitum professional align masi ka vidya join si itum khai bang ke long nun de te long nun de along le bang chipi pu hai edame thu angsi ange bangsi like kalang lo anta mane isi set pen mangke ni libangke la so hin mangke di comprise biogas bo bangke ni plantation mangke welcome ni from my heart I really welcome this because nili ke before for 1 year or 2 years I have been working as a placement officer there ni training and placement officer long nage do tang la hedi nili more than industrial ke 500 industrial ne visit lo non comprise biogas but already visited lo nige already visited lo da Andhra Pradesh long bon la ido ne visited lo inge Delhi lom ta penang an industrial ne visit long tang la inge non da Rajasthan long ta me penang an industrial ke visit lab lo athe mene ni tum placement officer tum gel ni tum duty lo me de placement hai jingki dam la hai di tasi ni hai hin bang ni industrial bang ni penang an visit pot la bang ke chini inge meta mesen industrial ke ban ke heno ne thang lo sabe non alang li pani sini li dun hai so meeting dun hai non ale bang ni tum silong po la hai je than hai to do po ni tum na ta thang the hai anta la industrial ke ban ta heno ne me pikan lage kya hai doctor tulam sar handa choro naing la bang ke hadi bang tum ningje bom nang ne pinang ne po bang ke la bang ningje je sonte pia athe ni tum lapuna ta industrial hai ke dovek nang po kalite nitum chingthur don dilo nitum lahai ahin ben lahai kewan ben se nitum ke da carbing long tum da chingthur don po de amet anta la lo hai isi kipu nang bu bangke athe nitum da main problem main issues bangke la lo amet anili ningjebam course hai bang lan vet lahai kewan ke henone thang lo sabe meo mi pigan inge laso ahin bangke mithang environment hanta effect ave ta bangke non la so kepene bangke hadi la non compressed biogas pan thang effect ave lage mesen nili already visit tang lo lage ni jobilian nili card hai do ni phone long photo side do hai the industrial high visited hai ne more than 400 500 visit lab la tasi thang lo sabe la bangke industrial la do vek nang po carbing long ta lagale lan so sang ko do thunang po bangla so that carbing long pini tuhan tunta our side long non po employment hin ta our side long non po hadi la
ahok lo litum kaching hon binong pensame penangan alam chethan lo chethaning alam ke dopik lo sitame apor alam alang lita non Nagaland ke dam nang ji alang li Kohima alang li phan ke nahok ta ke hang sai dilo ke tek ser tung ke nahok da en wan do person si alang li ke dam ni apor do koklo si litum alang li pen labang su jesemet alang li akai lamu lapen career guidance sumar tum education put thak punon itum Karbi Anglong non risoi jang tum konasi kona feel nasi do bomma konasi ke dam bomma la lam put thak samel chingki chi than padolo pen alang litum labang su teron hem anokhum ansu se phumen phulo ka chithi pading no nang ansu se arna mahir jume padolo na lapen itum khai phan ansu se alang li nong me nang pawan pilona di alang li joini pini tum Karbi Anglong sita me jo alang li iltuma society phan lapson nong me kiban bang phulo se alang li phan same kero pipa jir lo tapen ilitum same anutin same alang li long cherap dono na pen cherap dono e tum an ke alang li phan ahir jume le piduno na ade malang li selflessly ke claim pon ke chipadu ki litum thek don long lo laso ke thek don long joine si non kapre ke society tum non asam goro tum same alang li phan nong me pajir pon po na pen ilitum council source tame alang litum ke tax era bang pu bang pitum phana alam bang ke litum RDP dun nang ji alang litum ko pia ke mang ma ko pisia lang duma vision ma ko pisia lang litum ke ma tha ma ko pisia lang litum ke claim pon kang tung ma lai litum council pen tame litum RDP dun nang ji lau pe polote litum society ke after 100 years pus tame litum ke laso level si dam chot po ate ma non ke litum ke non ke digital world binang non ke even war zone along tame non ke kapre method me si ronda chedan polote di munit tu mentality ekdam koano ne ke first la se litum same ke matha don chikirla nang po itum hako Karbi kalilo non ke itum same competitive apir the long itum ke kam che jordan nang po senali phan pini labang so por nang chipidun thek po nang de phan suri kardom pajirsi tangte nang pilo puji ki jotsi ade chorolo nang litum da Karbi Anglong life pen da nili heman nang home report nili la Gaurav award long pu aputhan litum arjilong pen dak anang komri ke nili ninga rong pikan lo pen ke chorolo nang litum han de